BJP के Mla Khara Congress the Yaojarage Hairakpa kaya Leire nasi Govindas Konthauzambu BJP the Yaorakpagi Thoromaduda Chief Minister and Birena Madi Govindas Konthauzam anigi Maithongda Kari Fibram Melekibagi Habadu Uriba Dune BJP ge oinadi Lokamada Kayani Kunba Kankada Linchangba Horabani Haina MPCC gi President and Loken Fongdokre Wafam asing asi BT Rota Laiba Congress Bhavangi Resang Kaising Media Center da Pangthokpa Paugi Mifamamada Fongdokibane President and Loken Mla Khara Nasi New Delhi da Laiba BJP gi head office da Pangthokpa Thoramamada Govindas Konthauzam BJP da Yaure Haibagi Thoram Pangthoke Manipuri gi in charge Sambit Patrana Tana party asigi national president yauna atai luchingba mata yawbo kide Thoramadu da chief minister na congress gi Mla Khara su changlakadaba lei haina fongdokibadu yamna laibak thibane wakal na sagalaga mangangba wafamamane chahi tare lomgi BJP gi lenga kasigi manungda kari fibam da leiribage haiba miyamna hena khanglabu wafamamane State asidasu chahi mari khara helaba manungda masak thokpa kari tawkhrabage subnatange chahi tara manga gi manungda congress na tawramba thabak sing loisinaba honaba amade loisinba ngamdana leiribane Housing Paliba lenga kasigi matangdadi hearing loiraga case reserve tawraga thamlaba case amagumane matang chahi gi angan basarukta reserve tawribasi haidoklaba matamda BJP gi lenga Leire roi haiki Nasi dalai riba Bharatiya Janata Party ki sasol se BJP ne absolute majority और सेंग बिसा सरकार नत्ती सीधे इधर भारत के संविधान को खोंगाव नरक अने नम्फू हाफू दा सेंग बिसा अदुक मसासोल ने बा सीधे इधर चुंगसिन नरिबा दोल से अदुक के मतिक जाम बने अदुना nasi इधर माँ का चुंगसिन नरिबा लेबा सरकार दा पाई नरिबा चिंचे हंतक की लाकदो रिबा मणिपुर असेंबली की तरानी थोई सुबह विधानसभा के इलेक्शन मतुंग दा भारतीय जनता पार्टी अरबा दोल सिका कनामत समिन निंगाई लेरोय अखोइना लेसाबीसी याननबो होनबदा अखोइसी अफबा ngaktaneba अखोइना लीगदो जाइगी इमुंग मनुंगी प्रॉपर्टी आइगी सिदा तौरकांदा मदैदा अखोगी एसोने न चेलो केसो ओरमे कांदा अखोइना थेंगनखरेदना अदु माइ तौकना लौवे लौरकांदा नुपीसी चेलोरे अदुगा युमलै दुले लेरमी फिबमदि ताद्रबा अदुबु चेंदी चेलोरने हनबदि याद्रमिना अदुम वारजुवाना फुना अदुम युम पानगिबदो अदुगी फिबमनेबा ngasiदा भारतीय जनता पार्टी अरब दोलसे President and Loken Namakatana Hai, Lakadoriba Mikala Sida BJP Gapuni Nagadaba, Party Amata Leire, Magna President Oirakpadagi, Atoba Party Singapun Sinaba, Pau Fauna Bahure, BJP Nathaza Bakaya Piraga, Congress Tagi Chankiba, Mla Kaya, Mamitagi Mapi Taraga, Len Bakaya Leire, Hana Kangtrabasu Housik Kangle, Makatana, Congress ke Mla Amata BJP the Changbagi Wapam Late, Langagasigi Manunda Kaya Yamna Yanatabagi Habasi, Ikang Kangabu from Mamane. BJP के MLA ahum MLA dagi toki baduna mayek sengna taklabane nakala maramda covid ki luraba matam asida lainga ka sibulu chingliba amade health department ki charge puriba chief minister na laina asibu thengna ba honabagi mahuta delhi da chatuna party da changlakpagi taramna opa chaliba sisu angak pothagdok amane ngase pangthokliba tharamadu da chief minister amadi nauna changlakkiba govindas ani gi maithong aduna takiba mami aduna kari fibam da lairi haiba mayek sengna taklabane Congress Party के ओइनदी लाकदरिबा मिखलसी थेंगननबा सेम साबा थबक लोइरे हाइकी अदो थाउगी ममंदा पेट्रोल की अम सिदैदा अद गैस ता हेकल तौबसि नतना ngasi da अखोगी मणिपुर दा हौजु जु बीजेपी की शासन सि लैग्रिबसि अखोय सही मरीगा हौजि खिदैदा था मरीगुंबा फारे मरी मंगागुंबा फारे सही मरीगा था मंगाने ngasi da मणिपुर दा भारतीय जनता पार्टी की अदुमदो चुंगसिनबा सरकार असना शासन तौगिबसि सही मरीगा था मंगा फारबनि अदुना असेगुंबा सरकार असना अखोगी मणिपुर प्रजा की याइफनबा डेवलपमेंट करी तौगे हाइबसदि अखोय नमु नाइनरुबगी मतम नत्तेबा डेवलपमेंट प्रोग्राम दा हारगसु हौजिकता अखोगी सही तरा मंगा कांग्रेस के अदुगुंबा सिरि ओक्रम इबोबिना तौरम थबक सिंदो अदु फावबदा हौजि संगाबा लोइबा ngamdribane ba मखोयदा मखोई अनौब प्रोजेक्ट स्कीम पोरकपदी लारदना सिरि ओक्रम इबोबिना पाइखलम चाही 35 की पाइखलम थबक थौरम मयाम सेमकलम मयाम दु हुजि फौदा मोय इरेना इनोग्रेशन तो बबो लोइबा ngamdribani मखोई डेवलपमेंट लायरदना